Vishal Mega Mart Team Pen Difu Galaxy Cinema Hall along Vishal Mega Mart Ahinthi Kangpung. Difu Taralang Sojutang Aklam along Indian Army at Mapan ex-serviceman Reni Kipadupon. Japra lang Sojutang Sahem along BJP organization meet Amai Kipadupon. News time along Ben Kadokovi Panta Kardam Pajab Iklo non bir tang ton pen arjuik tha Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arudeng pen Jangmi Korahini Arni Difu Galaxy Cinema Hall along Vishal Mega Mart in Pupon Tanglo. India kaprek along Supia along Vishal Mega Mart Plikepdo Vishal Mega Mart ahem PK India Gurgaon along Sido Difu Galaxy Cinema Hall along Kipadola Saw Mart along ta Pi Ripen Chenglok Kichu Kijun a Hormu Kapang e Hormu Hahulong Pusi Vishal Mega Mart Team Hin Pen Pachini Vishal Team Pen Karbi Anglong Council Puadim Poster along Karbi Anglong Autonomous Council Puketok Pachok Pon Lopusi Perangkia Panthan Pachini Printing mistake there nasi machine mane rectify kurina pura nasi kurilo nanta kuribam la ate poster ka insect la bro aru kadu kabe banner long patches logai bo Vishal Kangpo Amai long Chairman Haran Singh Bepen Chenglok Penaan EM MSC Atuk Chitong Dunrinti Difu Taralang Sojutang Aklam along Jangmi ni Phaing Kora Hini Arni Indian Army atung pen ex-serviceman Reli Kipadopon Biota Perang Kipen Biota nang pale ex-serviceman Reli Kipadopon Amai long Manpeng Kido Indian Army CEO Colonel Surat Gupta lapen DC Mridul Kumar Mahanta atung Chitong Dun Laso Amai long Indian Army along Kiklembarim atumapan Archopon lapen Karidang Army Klembang Phwa Hemasol atumapan Sutame Karchopon Padu Labang so Amai long Kadokawe Bang Pharo Pliso se ex-army Hemasol atung Chitong Dun pusi Karbiang long ex-army Association of Maipu Rajan Ingtipen Perangkiang no Pachini Karbiang long ex-army association along Liliano Anjon Ingti Lili President Iglo Lili men kaning ye damjalam kelpelo pini ali nili tum nadak 22 tarik Sunday ni dang nilten ex-army association along konde meeting iglo meeting ke chupa tumke dak 12 garwar rifle alang ni tumsi meeting ke pha lasi lada chief guest alang ni report pen si ne pelo GOC sap ti wang di non meeting ta pangcheng bom lo na ni tum ning kanang bong pen lada ko pelo dak mission alam ex-army tuman aya tu pene ke thanji alang te to piki dak chitong ka ji pusi lada tum meeting pada ke phaig lo Japralang Sujutang Sahem along Sarupothar MSC constituency ang kang aparman BJP organization meet Amai Jangmi ni Phaing Kora Hini Arni ada porpai Kresiak por kang nia Biota Card News sa perang ke Ananterang pen Biota nang pali Sarupothar organization meet Amai long EM Jokot Singh Ingti Karbianglong district BJP Dunmai Purulan Kiling Junbang Madhuram Lekthe East Karbianglong district Youth Amai Puroton Terang Sarupothar BDC Chairman Riso Singh Nar Bogojan Block Model Mohila Amai P Kakrung Han CP State Councilor Member Suneswar Match Birbal Tiso Bogojan Block Model Youth Morcha Amai Purustom Bepen Chenglong Sarupothar MSC constituency ang kang Bangkrep Local Committee Amai Pulapen Junbang Atum Chitong Dunsi Mailong RDP Dun Labang so Mailong Aluhia Tumben Lam Thikejai RD Kipipon Lake BJP asong ke claim ke dampon nang jepthak local committee at maphan kladak pen than pachini pon ini ticor tu asong kam ta claim ke asong dai tu fina kali ole tu tang tang ben bang bongko dak kilong di bong no desi problem dulu no mati apor ma ta kam ta jarjilo ta patang no ki the amang ke bang ajut ke bilong jai long ke tu tum tu lo idu su uthar so be running bill dilu ta chulong long ki non malam sopor pandhine parman Biota Munto Moniksena Atul Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu, Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Pipotat Birtalong, Wangtulo. Mahamaya constituency ke Paro Dapmuka Kachuri Rongpi Arong Along, Paru Sira Krister Kep Kichokaninkan, Pajatonsi, Jangmini Pain Korahini Arni, Rong Karchola Pen Kachuri Rongpi Arong Kikim Cheng Abang Pukarlitang, Rong Asar Meji Rongpia Pansitame, Kachuri Arong Aratum Hinpen, Kang Dugasai Kepadopona Birta, Kardin Sosai Hempi along Birta Nampali. Kachuri Rongpi Arong Rat Pen Adon Tin Hempen, Tirim Kaching Dukasai Paduponlo, Api Tu Tirim Chingdung Det Pen, Api Kachuri Rongpi Arong Asar Hemari Rongpi, Ronghang Asar, Kangbura Be, Ronga Perangke, Babu Ronghang, Ronga Diri Borsing Ing Tiatum Apan, Poho Karchuasai Padopon, Anparta, Adungara, Rong Kep Arong Asar, Atum Apanta, Karchuasai, Dengpon, Api Tu, Hirjir Kihir Kachipate, Bapthali Kiap, Ing Prim Arme Kekroy, Bongkang Kisak, Oso kapadok alun, oso kapakan lapen, tua ea ahayhui kachipate sitame, padoponsi mai mesenpen, rong karcho jaimek pachunpon lopusi birta riptun long. National Highway 36 Kacheleng Atawar P Adung Kido Silveta Picnic Spot along Jangmini Pai Inkora ECR ni Karbi Unemployed Youth Association Atumpen Silveta Picnic Spot along Kapang Terasai Kedeng Pado Bangso Sai long Bukojan Manja Bukulia Denarong Arola Pen Karbi Film Society Atumpen Ta Chitong Dun Pasip Herang Kipen Birta Nang Pali Kapang Ter Asai long Kuya Amai Pumar Lof Timung Pen Kijaipon Ke Karbi Anglong along ke isi kijut kilang adim do Sita non Karbi Anglong Termas Council Pen Ajahak adim ke kilang Kapang Kriya Jokating Turasai Thekpor Longle non ladak Silveta Picnic Spot along ke bang ike kuan na ladak kating thur nang kilang pen bensi ladak Kuya Asong Pen Chingru Pen Kapang Terasai Deng Ponlo la pen bang jok le Silveta Picnic Spot along picnic ke chopan wang sita Kapang Ter Pen kido ke thak pon Japan Kuya Amai Pumar Lof Timung Pen kachuring ripon pado Tiket pate nilitum Pokajan Subjon Committee lapen nilitum Bukulia Dokmoka Manja Difu 8 kilo lapen kaprek yang adimpen nang sitong do lapen kaprek meeting do ko ka join si hamren sabdion na tumabang nang sitong do nunde derlo hada ka bang nilitum 26 lang so ceklo 26 pate taring ko ra trokari sini tu hapu bang program deng ji hu ya picnic spot kilang mesen dim do pik ilitum Karbi ang long masih langsung along ilitum kapater teder jiaphan nilitum isi Karbi ang longarat han message ping tung la sedak pini setame nilitum da keter ahormuan setame nilitum kako kice banek la keter ke anta nilitum pini at ko ponlo la selai hu an setame mo api kewang jelang an tuman setame
laki tere hu hormu war we der si ilong pet pang som tekang si mes ta met for tekang RG bachirim tekang RG phansini litum chuning ripon na pen jasemet ke non la dak silbita dim sta melang mesen na sinitum government mantame chuning rigang tung lang so lang royal long overbridge ason semarsi la pen hapu sta me children park le hu isi kipipon plutel anso se alondo la pen lang so adim ilitum malong kapre ka district ka pen ke wangje tum da dutahai la se kelang mesen bate ilitum dak nang itum dak nang echu na tum sitame sisa bong le hu ke war tap te der jiaphan la pen ke ter hormu an sitame ke war der jiaphan ilitum ka bian employed youth association hin pen sitame chuning ripon lo Biota bangkila paskang ton boniklo domi thangmi kurang thu